لجیر دروشما هفدنگی و بهورا کارکرنا جنان اولهیا نشتیمانی و جناب برنا رادیکالیزم بهستر دکه. کنگرک لحولیری هاتل دارخستن. کنگر بچاودریا دستای نتوانیک بویا جنان و بسرپرشتیا انجمن بلندیا کاروبار جنان تساس کرن و دو روزا بردوام دبه. ام کنفرانسا آمانجی سرکی اویا چون هماهنگی لنیوان گشت ئەو دامەزراوانەی کە کار لە بواری پرسەکانی ژنان ئەکەن زیاد چۆن میکانیزمی گونجاو واقعی بدۆزینەوە بۆ پتەوکردنی ئەو هەماهەنگیە چونکە بەڕاستی ئیش زۆرەکرێت. دبشه یکم کنگره ده بحثا روشا جنان لباشور کردستان بگشتی هاتا کرن و دناف ده روشا جنن پنابر و کوچبر گرنگیه که بهتر ورگرد و لسر هاتا راوستاندن. احنا على اتصال مع عدد كبير من المنظمات. پیوندی عمل گل هجماره که مزن جری خستنین جواکا سیویل هیا کو بجنین پنابر را کار دکن. جبر کو دنگ جنین کوچبر و دربرینا پیداویستی وان و آستنگین کو دکوین ریاوان دنگ کی گرینگ جبوی کو جواکا ناف دولتی بپیسه و دقوناغا بیده کار دواری عالی کاری وان ده بهتر ببه. للجهود حتى نشوف كيف انه ممكن نقدر نساعدهم في المرحله القادمه. د کنگره ده انجمن بلندیا کاروبار جنان پلانا خویا 5 سالی پیشکش کر او ته ده لسر زحمتی و پرسگریکن جنن پنابر و کوچبر لباشور کردستان راوستیا. یەکێک لەو ئەولەویاتانە قسەکردنە لەسەر دۆخی ژنان و کچانی ئاوارە چۆنێتی بەرەو پێشبردنیان دابینکردنی پێداویستیەکانە بۆ ئومێدەین کە لە ماوەی ئەم چەند ساڵی داهاتوودا ئێمە بتوانین بەشێک لە ئەرکەکانی خۆمان یاخود بەشێک لە خەمەکانیان بڕەوێنینەوە. اگر جنین باشور کردستان دناوندا بریاره ده جیه بگرن دبکو او یک باندوره که ارینی لسر روش و جیانا جنین پنابرین کول باشور کردستان دجین بکه به تایبتی دواره زیده کرنا پروژه و درفتن کارده چمکی آبوریا جنیا سربخوا دکاره ببهیما کسایتیه که سربخواجی. دجواکا کردی دا جن حرتم بویا که هاتیه بنافکرن کو داراش کستیه. لیجنین باشور کردستان دریال دارخستنا وان کنگران دا دخوازن و گوتنه جناب ببن. جبر ویا که هول ددن آست جیانا خوا ده سرکشیا جواکی دا خورتر بکن. اف بزاوی وان جنین پنابر و کوچ برجی و دگرن. جبر کو بگوتنا وان جیانا وان هین جیا خلک باشور کردستان جی زحمت داره. رنگین شرو روداو